Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. Қадірменді ағайын, бүгін сіздермен Аср сүресінің оқылуына және талдауына тоқталамыз. Ең бірінші Аср сүресін басынан аяқ оқып шығайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Енді келесіде қазір Аср сүресінің талдауына тоқталамыз.